an deja jikku man ko jikku nafigiru tigi ko fewndo ka jatta da wara da letta da dongina ta que je suis guinéen wi kan ida tampi da dabbude ko sokko da ka welado ko vrai welado abobino ke halkino que ce que je dis sur ma vidéo c'est vrai ndari yesu mango et pourtant le minimum j'ai 7 ans plus que toi ande da halku adami lannito tu étais le plus beau parmi tous les artistes guinéens. A komi yiduma komi ninata si a wurtaki même fewnete kasange même pas 10 ans mais wado yakagaburu alla soja maka de hore dum parce que har ko an warti parce que ko jokku da ko no hecci organe jimali tu m'as trop déçu ange si portu même faut qu'on te sokoy vous êtes des enfants no miji torton no ngala avenir kala ko afala kabito ma on wada ta encourage biddo goddo yo wadudo kala ko afala ka biddo ma on wonoy sa biddo goddo no woniri no wurtu mo hollamo lawol gol Sulaiman aymi simba simi ala no do nafigi be pusfu o dayno min nami ndaro ma apprécier ko min ndaro ko wadata ko mi apprécier ma dum mi wurta min la inspiré buri ay groupe mo ngon so ngawti diri hara ko fo jodoti Congo langotol no heccio awa peti sitay mettima ko mi yewtima ko hara andi vraiment mettima vrai change no wawdano comporto seda terto dekkugol bere terto couche terto piji din fo film le gabatol simplement tu restes cool et sois un rasta e sa nyami ko nyamu da waria anga hersali iwa Europe e avion jipoda Conakry be invita ma ka télévision a Douado be jiwadi namboda ma place maon est un vrai artiste est un vrai responsable na sula be go chomas huda be moni alande ko yimbe marbe hakkil be joda ka jullerema si Campbell pose ma question japoda so pose ko wala nama fenta on a responsable ça andi aronkina Campbell je viens d'un voyage et puis je vais rentrer chez moi je suis fatigué fait ya nar gollonge fila gol yimbe fami kino ko ruwa andi anga sikude ko 2 minutes woni hande a futino petit ndianda yeno acima pay koy hawju koy no bawo ma ton ko comportement ma on to o ma sauvude change comportement wona neddo on a fait de soliaga dum gasino la Guinée dum lanino on a fait du ayata dum Sénégal ayata dum Tanzanie ayata dum partout dum ko tam et puis si ko fetu be kadi falla mi alna ma la Guinée on to ma yimata anda ko no ni musique Bobo Djinna Sidado sa windi mi jettete Lion sa windi mi jettete les communautés ninja sont windi do mi jettayon e wobbe go kadi ben no hawji ben no feti burma kono ben ko teddungal be wadi karna mabbe o ngafere do honno menda ko beno dirta menda ko fula honno kono beno dirta dum fula jilluruna la menda kono beno dirta ko yimo ko abimbe be alhalima na ko yimbe sikkube pullo ko bare pullo ko tagado ko bareji go woni yaltude fulbe men jabata dum wadu limana ko ma men townama sina dum changea acca yimgola e pula rima e soso maninka forestier ben ton townete wona dow ka dengal do no lama on tigi subay ko wowla pay ko ay keso ko hande ko be bemma e ko te cenda den fo a woni ko wonda do fo ara Bruxelles do udita hundu ko mako ngi wolgol hoyre rewbe inna la manko responsable ju dai wola mi do fala dum ni dum pocho pacare est-ce qu'il a fait anga feti no go yatimma go yanga bakku nden Allah timma ko vrai gawari original gawa beni ko ne do région go ko ne do boke go tu n'es pas de Conakry go parce que pay kun sare no andi ko watta moi je suis de Dakar e wondo New York no andi wondo Austin kadi no andi hebaado Londres ebe kadi an wattangilla moƴƴa ayno mo jembi ko wona ko ngontigi ɓurtinay kala feeti ɓuri fo ay cartel du no feeti ɓurma laabi wolore simi haalnimo nanay ko an jottoɗo e haalugol haaloy ko goɗɗo wanda hokkumen jayandi kala supportuɗoma e ore o bêtise ko jokkuɗa ɗo ko gagnant ma il veut te détruire e ko min inni kadi kala supportuɗo dumbuya kala ko wawda wadde min na dumbuya déjà mi agni kono be jodori non woni welalla depuis le départ mi wawlayno gila nyande o jodi ha hande
C'est ton droit et ton devoir, peut-être ton devoir. Kono ka sengle ton woni donc do wonta ka fulbe ko te dugalema o fomo nafigi foko nafigi sulu me ndawru njandi fandi fo wujay foko wibe aw o mbundu ko ma conseiller wada musique ma